So hello friends, welcome back to the another videos na my go video ke anigo YouTube channels ke dego manong ni free background music te rami heta ke agu knowledge ke atai ek sei na bam jang ni ta ke share te les anigo channels ki mas strike wang mram channels rama strike wang ki le sebe anigo background music gulam gana wang ki le suppose gana anui te design na background music te design na free background music ram le sarga la le nang Chrome browser gana yulo ze free background music ram le nang ni download te do le masana ma gu knowledge ke share te le idigo menong ni gu background music free gna nang ni te ram mi have ta ram le I ke sei na bam knowledge bam de share te le have rang to le masana nui zime youtubers mis ke ge blog ke an sam ne request te la mi le background music digo me te ram mi have ta ke ka te elos nang gu video ge kai de na nang gu se le ke sei na di su bi le gum ram la le kanes tu 100% na I chi ma le kanes tu I ne na mai agu cái na tại cái knowledge bam de nang ni ta cái share te le suppose na ko I go phone screen me juk le phone screen me ge blog ge nang YouTube ke ge te za na nang ni type te do bi le YouTube ke search te do bi le YouTube ke search te blog ge nang ni example te ja ko I free background music no copyright he le suppose ge nang ni le gelo nang ni le search te do bi le YouTube ke search te do bi le YouTube ke search te blog ge nang ko agu pela de le pe blog ge I get pe free background music search te lo gya age video ra mes raga ze copyright go ra me music ra mes raga la example ge example click te lo gya anko background free background music ra me pe la le spo ge video example le nang ni download te le ma zana nang ni na ko da lo nei be bam zain du Chrome browser na ge lo do bi le kan sto YouTube ke na ite la le YouTube ke ge lo za ge anko video pike ze 775 keys videos la le background music free copyright go brama mazana pugu channels bam rama 82 keys channels la le pusboram de puni go free background music rama dis puni go description ram ge page la le suppose nang ni download do wi le heverang to wi le nang ni download te ra hange nang ni ki me anko ani ji me ki me YouTube Premiere have ni take of some le suppose nang tai ge YouTube Premiere te de zana nang ni inte le samanga example videos anko lu nei de heblo ge nang ni I get download do bile nang ni go video background hange te ra begu hange nang ni download do bile download te ro za I get kam me page la le like go option la le dislike option la le pakanga share go option le mazana I get peta na download go option la le upload video nang ni download te bile suppose download te ro za nang YouTube Premiere te upload ge nang download te bi de na 30 days sang ru na le I pay bi ze nang na download te lu bam le tu 30 days sang sa na nang gu po nang download te pe ba bam ze pa ko na te rai du le suppose na nang Premiere te ze na nang download te pe blog nang lifetime ge te do wi le he rang to ge le ma za na I get example ge in ko I get YouTube ke lu ze I get back te per ai lu ze I get prime nang go YouTube icon page la nang go banners go icon ge click te design na YouTube Premiere hebero sila la YouTube Premiere have ge your channels YouTube Studios time watch get YouTube Premiere sebel la expo ge get YouTube Premiere ke click te ge design na kadigum sing mi hebe gi place I get add free background place magzina download go option la les mana YouTube Music Premiere la nang YouTube Premiere na ya YouTube Music Premiere le sam la release suppose gana YouTube Premiere lu loi je bam le su do nang music ramate ne bu design na pogu option sam sei be rai but some say bram la le spoge nang YouTube music hangan kang ne pe sam lai ra nang le suppose gana I get ro se la le YouTube and YouTube Music add free offline and if the background hebero sila le spoge you get YouTube Premiere tige option page la nang YouTube Premiere lu loi di blog ya na hange nang video pi ge de na skip te mak brama skip te do bi brama add kai bram la le normal YouTube channels ke ge blog ya kan so nang Premiere go te la swai di blog ya Premiere lu loi di blog ya nang go YouTube channel ge ad drama advertisement ma do kai ma ko le suppose nang free ne ko le YouTube normal gna pi gum free gna nang pi do wi le hever to le Premiere lu lu sang ge ma zana an ka digum sing mi hever good ni le digum ma I le Premiere te ma le kan stu na ko anu ita ge chena option chi ze rang ne le suppose nang ko get YouTube Premiere have ge click te lo ge I get 1 month hang ge ro si bam be 139 rupees 140 rupees kina starting le 1 month hangia suppose gana mazana 3 month hangia rupees 399 la le spoge nang ni na option choose te luza example ge inka 139 ge 1 month hangia click te 1 month hangia click te lo ge nang na
nunggu option na mete do wi ra no mai leis I get gute zane gu chang sing ai bloge 1 month hange 139 rupees pay bloge option pay sila le credit card or debit card nango credit card na ro rami credit card number kai rami magna debit card number kai rami chige option gute zane option na mesra ga pay le spo loge magna add bank account nango bank account na le kai do wi le spo ge example ge I suste blog ya ge kan number ora page la le man year page la le CBC be page la le mazana ko gu YouTube ke I login te website so ji me technical ko pe la le mazana blind billing address nang billing address ram le te le location na kai do le post ang ge nang submit te zana nang gum ta le na submit blog nang 1 month hange premier te do wile heverang to wile is mazana I no ine background music ram free te name zana YouTube Premiere le te do wile is mazana Chrome browser gana gelo zana no free ram le download te do ram no le is mazana ko I get page me YouTube ke pe blog free music nang type te blog ni guling ram ge ke zana nang download te do bi bar ble nang free background music ram te le nang Premiere te zana I le se bar to wile so zana mai go video da po de le no ni hange ga channel le do chibe bam le no ni na chibe mzan do just share lo like lo comment lo seberang tawa dile speak di bet zime youtubers ramendo to ke dile seberang le pedai bu video kana do ke to da